U ovom videu ću izlistati 20 stvari koje ne kupujem. Neke izbjegavam zato što su štetne za životnu sredinu, neke jer su štetne za zdravlje, a za neke druge sam našla alternative koje više odgovaraju mojim potrebama i navikama. Nastavi da gledaš i verujem da ćete neke iznenaditi. Ćao, ja sam Anđela, supruga, majka dve devojčice, pobornik zdrave keto ishrane, početnik u šivenju i kolekcionar zdravih navika. Ako se i ti pronalaziš u nekoj od tih stvari, razmisli da se subscribe-uješ na moj kanal. Za današnji video sam izabrala da govorim o proizvodima koje ne kupujem. Nešto kao anti-reklama, mada i ne baš jer ću spomenuti alternative koje meni više odgovaraju. Ok, kratka napomena. Ovim videom ne želim da te posramim ili učinim da se osjećaš loše ako ti kupuješ neke od ovih proizvoda koji ću nabrojati. Prosto svi smo različiti i proizvod bez kojeg jedna osoba ne može da živi možda nema vrednost za neku drugu osobu. Ja ću danas pričati o svojim preferencijama i ohrabrujem te da i ti podeliš svoje u komentarima ispod. Prva na listi od 20 stvari koje ne kupujem su brijači. Moja koža je uvek loše reagovala na brijanje. Često bih se posekla pa bih imala ranice ili bih imala crne tačkice na nogama od dlačice koje bi ostale ispod kože i tako dalje. Jednostavno nemam dobro iskustvo. Za uklanjanje dlačica mi najviše odgovara epilator jer on uklanja dlačice iz korena pa sam duže mirna i čitav proces je brz i jednostavan. Epilator koristim za epilaciju pazuha, ruku, nogu i prepona. I ako bude malo crvenila posle epilacije, gledam da se epiliram uveče jer do jutra to nestane. Šampon. Perem kosu, obećavam. Samo umjesto onog klasičnog šampona u plastičnom pakovanju koristim sapun za kosu. S jedne strane na taj način izbjegavam plastičnu ambalažu, a s druge strane dobijam koncentrisaniji proizvod koji mi duže traje. Proizvodi za negu kose. Ovdje mislim na one razne regeneratore, maske i druge proizvode za kosu. Ono što ja koristim za negu kose i kože glave je jabukovo sirće. Ono čini kosu mekšom, sjajnijom i čisti sve što se nataložilo u korenu vlasi. Koristim ga tako što jednu kašiku jabukovog sirćeta razblažim u pola litra vode i time isperem kosu nakon šampona. Ostavim kratko da deluje i onda isperem vodom. To koristim otprilike na svakih nedelju dve. Kupke. Isto kao i za šampon. Umjesto klasične kupke u plastičnoj ambalaži koristim sapun. Peeling. Ne kupujem peeling jer jednostavno i lako mogu sama da napravim svoj. Pola šolje kokosovog ulja pomešam sa pola šolje krupnog smeđeg šećera i koristim na licu i telu jednom nedeljno. Na ovaj način se uklanjaju mrtve ćelije sa površine kože i koža ostaje glatka i nježna. Umjesto šećera se također može koristiti i so. Dodatna šminka. Šminka koju ja koristim je izuzetno minimalna. Svodi se na korektor, rumenilo i maskaru. Povremeno koristim puder, senku ili ruž, ali ništa više od toga. Tek kad potrošim neki od tih proizvoda, onda kupujem novi. Menstrualni ulošci i tamponi. Nije najprijatnija tema za razgovor, ali je definitivno vredna pomena. Prije 1,5 godina sam prestala da koristim jednokratne uloške potpuno i prešla sam na menstrualnu čašicu. Za nju sam čula pre mnogo godina, ali iskreno dugo mi je bila tako odbojna. Srećom pa sam se usudila da je probam jer je to bila najbolja odluka ikad. Za one koji ne znaju, menstrualna čašica se koristi tokom menstrualnog ciklusa umjesto uložaka i tampona. Napravljena je od medicinskog silikona i postavlja se u vaginu da sakuplja krv i prazni se na svakih 10 do 12 sati. Ciklus sa menstrualnom čašicom je neuporedivo jednostavniji. Sredstva za čišćenje. Većina kupovnih sredstava za čišćenje sadrži tešku hemiju koja može dovesti do iritacija kože, disajnih puteva ili čak nekih ozbiljnijih zdravstvenih problema. Sjajna alternativa za ta razna sredstva za čišćenje je alkoholno sirće koje ima široku primjenu u čišćenju. Ja ga koristim tako što u jednu bocu sa raspršivačem do pola sipam alkoholno sirće, a zatim do kraja napunim vodom. Ponekad dodam i koju kap eteričnog ulja zbog mirisa i to je to. Moje sredstvo za čišćenje je spremno. Njime čistim sve od kupatila do kuhinje i električnih
uređaja. Jedino te molim da proveriš koliko čistiš neke površine poput granita i mermera. Bojim se da alkoholno sjeće u tom slučaju nije dobro rješenje, tako da to obavezno proveri. Omekšivač za veš. Ovo je još jedan proizvod koji sam prestala da kupujem jer sadrži tešku hemiju koja se prvo ispušta u vodotok, a drugo dolazi u dodir sa našom kožom preko odeće. Pritom omekšivač nije neophodan za pranje veša. Ono što ja ponekad koristim umjesto omekšivača je ponovo alkoholno sjeće jer ono smekšava vodu, uklanja tvrdokorne fleke i neutrališe neprijatne mirise. Sunđer za sudove. U svom domaćinstvu težim da što više jednokratnih proizvoda zamenim višekratnim kako bismo smanjili otpad koji pravimo. Jedan primjer toga je zamjena sunđera za sudove silikonskim sunđerom i četkom za pranje sudova. Oba ova proizvoda mogu da se peru u mašini za sudove. Stigli smo do pola. Sad je dobar moment da lajkuješ ovaj video i da se subscribe-uješ na kanal, pa idemo dalje. Trulek s krpem. Ovo je još jedan primjer jednokratnog proizvoda koji sam zamenila višekratnim, odnosno pamučnim krpama i krpama od celuloze. Jedne i druge se peru u mašini i koristim ih iznova i iznova. Papir za pečenje. Moram da naglasim da ja i dalje kupujem pek papir, ali ne za pečenje, već za precrtavanje krojeva, za šivenje. Za pečenje koristim silikonsku podlogu. Ona je savršeno bezbedna za temperature do 220 stepeni Celzijusovih i ne ispušta mikroplastiku u hranu. Pritom se pere u mašini za sudove i takvi proizvodi uvek imaju plus od mene. Jednokratni plastični pribor. Fun fact. Ja sam bila onaj lik koji za neko slavlje servira švedski sto svojim gostima uz plastični pribor, tanjire i čaše. Jer zašto bih pobogu prala silno suđe kad mogu posle sve da bacim? E pa, da li znaš da se godišnje proizvede 400 miliona tona plastike i da 40% toga čine jednokratni proizvodi? Gde završi svo to smeće? Recimo da sam sad pametnija i da svoju mašinu za sudove cenim mnogo više. Jednokratne slamčice. Ja nemam naviku da koristim slamčice. Uvek sam ih imala ako mi zatrebaju. Naprimjer za goste ili decu ili tako nešto. Jedina razlika je što bih nekada koristila plastične i papirne, a sada metalne slamčice koje su višekratne. TV pretplata. Vrlo jednostavno, niko od nas u porodici ne prati TV program, pa smo otkazali pretplatu. Najčešće gledamo serije i filmove, tako da smo pretplaćeni na Netflix i HBO Go. Sokovi. Moj problem sa sokovima je što nemaju nikakvu nutritivnu vrednost, već su čist šećer. Voće koje se koristi u sokovima je pasterizovano i tim procesom su ubijeni svi vitamini koje je imalo. Proizvođači mogu naknadno dodati vitamine, ali oni su sintetički. Recimo da je moj omiljeni sok limonada. Šećer. Ovdje mislim na šećer, ali i na proizvode koji sadrže šećer, kao što su slatkiši, čokolada, ajvar, kečap i tako dalje. U našem domu je već preko 2 godine zastupljena low carb ili keto ishrana, koja se bazira na sagorevanju masti umjesto ugljenih hidrata za energiju. Tako da u našoj ishrani su ugljeni hidrati svedeni na minimum i šećer izbjegavamo u širokom krugu. Zato imam naviku da uvek dobro čitam deklaracije na proizvodima. Žitarice. Sve žitarice, bile one integralne ili ne, se u krvi pretvaraju u šećer, a šećer je vrlo štetan i toksičan za organizam. Iz tog razloga ne kupujem i ne konzumiram žitarice, niti proizvode od žitarica. Jedini izuzetak je Vasa kreker, koji je napravljen od integralnog raženog brašna, ali kako je pun vlakana, sadrži svega 1 gram šećera na 100 grama, tako da je to ok opcija s vremena na vreme za one koji nemaju cilj da smršaju. Flaširana voda. Problem sa flaširanom vodom je što sadrži mikroplastiku i druge hemikalije. Voda sa česme također nije dobro rješenje jer sadrži hlor i teške metale. Bolja alternativa je korišćenje filtera sa aktivnim ugljem. Mi imamo jedan taj
bokal sa takvim filterom i sve što treba da uradimo je da sipamo vodu sa česme u njega. Voda prolazi kroz filter, prečišćava se i spremna je za konzumaciju. Ovakvi filteri se menjaju na svaka 3 meseca i voda definitivno ima drugačiji ukus. Kisela voda. Poslednjih godina Miloš i ja obožavamo da pijemo kiselu vodu, međutim kada smo shvatili koliko flaša nedeljno popijemo, morali smo da nađemo neko održivije rešenje. Istražili smo malo kakvi proizvodi su dostupni na našem tržištu i odlučili smo se za Soda Power aparat za gaziranje vode, uz pomoć kojeg sami pravimo svoju kiselu vodu kod kuće za svega par sekundi. Ono što je super kod ovog aparata je što koriste cilindre koji se dopunjuju i ponovo koriste. Sad kad razmišljam, verujem da bih imala još 20 proizvoda da dodam na ovaj spisak, ali neka to bude tema za neki naredni video. Sada bih voljela tebe da čujem, pa te molim da u komentarima napišeš koje od ovih proizvoda ni ti ne koristiš i šta bi da dodaš na ovaj spisak. Takođe, da li imaš možda neke bolje alternative za proizvode koje ja koristim. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!